digitalracetracking.com. Putovanje, da, sve po planu, došli smo na vrijeme. Mi smo za autobusima išli do Labina i Labina je u 7 večer bil start. Branko Barlović i Daniel Turek. Mi smo cijelo vrijeme od starta do cilja išli zajedno. Nama vrijeme bilo koma, cijela utrka. Ajde, sami start u Buzetu, zima, vjetar puhal, svi smo se oblijekli, svi smo došli u kratke majice, kratke tajice i gore dok smo čekali onih sat vremena, svi smo se smrzli, svi smo se obukli. Na startu sam se najlošije osjećao od svih utrki na koje sam sad bio. Nikad mi lošije na startu nije bilo. Ali nakon jedno 25-30 km do samoga cilja opće bez problema. Opće bez problema, osim, ajde, tu je od Grožnjana, onda smo već svi troje smo žuljeva dobili. Je to blato i kiša stalno i ute tenisice, svi smo dobili žuljeve i onda je bilo već malo teže, teško je bilo hodati. Ali onda od Grožnjana do Buje smo sve otrčali tako da trčimo polumaraton. To smo otrčali i onda nije toliko boljelo svi žuljevi, a dalje od Buje do cilja smo sve hodali. Nismo uopće trčali. Prva noć ta je bila grozna kad se tiče magle, a već je počela onda hladnoća onak prema jutru i nije bilo lijepo. A poslije Buzeta, kad smo u Buzet došli, grozno kako zima, a kiša. Kiša samo pada. I unutra smo se zadržali, mislim da negdje više od sat vremena. Kad smo dolazili na kontrole, sve kad smo god trebali, ovi volonteri su nam sve davali jer su znali da ne vrema s rukama. Ne? Niko, uopće s rukama nismo mogli, ništa. Ne vreš se raskapčiti, ne vreš ništa napraviti. Bilo je najteže krenuti dalje onda. Nismo se dalje nekako iznutra. Ali onda čim smo krenuli nakon 500 metara već je sve normalno. I baš je u onom dijelu kiša jaka i zima. Čim smo se spustili, to je malo iznad Buzeta. Čim smo se spustili u Buzet, dolje već nema niti kiše, niti zima, već nije bilo tako i dalje je bilo sve. Kad sam došao u Buzet, ja sam već mislil, evo ga, to je to, gotovo je. Znači, pol smo prešli i to je to. Mislim, do onda je uvijek bilo svakakvog razmišljanja, teško je. Ipak je teško i to, nevrijeme sve, blato je, uvijek treba puno više snage. Kako je Goran Perić rekao, naš trkač Zadra, on je prošle godine išao za manje od 30 sati, a sad je išao više od 34 sata. To nevrijeme, to blato je produžilo mu utrku za više od 4 sata. Tako mi smo planirali negdje 34, 35, 36 maksimum sati, evo ga došli smo na 38 sati i 11 minuta. Dosta više, ali ajde, završili smo i bez nekih većih problema. Odmarali smo na svakoj kontroli. Na svakoj kontroli gdje je bilo nešto jesti i piti, uvijek je bilo pića toga. Svi gdje smo si pojeli i popili. I nič se nismo žurili, na svakoj toj kontroli 10, 15, 20 minut čak smo se tu zadržavali. Da bi spavali nismo nigdje. Nigdje nismo spavali. Tu smo lijepo se okrijepili i onda išli dalje. Da, teško je izdržati bez spavanja. Prve, da velim ove naučke, gore naučke je bile grozne jer smo bile takva magla da nismo vidjeli zastavice. Znači zastavica do zastavice 30 metara i još je reflektirajuće, znači fluorescentna je gore, nismo je vidjeli. Nismo se posvadili, svi smo bili stabilni u glavi, kad je najbitnije stabilno biti u glavi jer ako je tu malo popuštanje, ne vrcamo. Po ovakvim vremenskim uvjetima, pa se i vidi da startalo je skoro 200 ljudi, a završilo ih je 100. Znači, to je najviše problem u glavi. Svi su oni fizički dosta pripremljeni, ali u glavi nisu. Zimanjem je najviše bil problem. Nije niti toliko kiša, nije bila problem, zima, hladnoća. Taj vjetar, olujni vjetar, kad smo Šbebnice prema Buzetu išli na taj vrh gore kad smo došli, to ne da je kiša padala, ne, to je ovak po strani kiša išla, a zima gore, ne, to je bilo, onda je grozno bilo. A uzbrdice ne mreš trčati a perete. Uglavnom na svakoj okrepi su bili navijači i ti volonteri, lijepo su nas počastili svigdje i
Moram čestitati organizatore, zbilja organizirano, bilo lijepo sve. I te okrepi je bilo čak i više nego je bilo zapisano da ih ima. Hrana je bilo zbilja da nise trebalo ništa uzeti sa sobom. Jel sam sve koristio, energetske pripravke nisam nikakve. Imao sam sa sobom 2 gele, nisam nijednoga popil. Nisam osjećao potrebu. Ne, nisam niti jedan gel. Ovo kad smo imali sa sobom ja jedino gorka bademe, to sam ponekad si znao uzeti. Inače, pili smo dosta Coca-Colu. To je. Vino, da. Vino imali smo na jednoj okrpi, mislim da bodaju. Gore su dečki imali vino, a onda zima je baš vjetar puhal zima. Veli, pitao, dečki imate vina? Imamo. Onda sam si ja i ovaj Daniel Međimurac smo si popili 2 deci vina, Branko ne pije. I onda nismo rekli, elektrolite moramo malo nadoknaditi. I poslije Buzeta tam neki kroz selo kad smo prolazili, onda su nas pitali ljudi, hoćemo popiti vino, normalno, tam smo 2 put po 2 deci popili. To je bilo to vino. Mislim da dalje više nismo pili. Zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo, došli smo u cilj, uglavnom imali smo te žuljevi, sve smo pešačili od Buje do cilja, tako da nismo ni utrčali u cilj, ajde, možda nije malo sportski, ali ajde. Došli smo u cilj, završili smo utrku, sretni smo bili i zadovoljni smo do kraja. Svi. Pa lako njemu kad tak brze prejde. Nema uopće teškoće. Ono uopće bez opterećenja to za 21 sat prejde. Neko on ide 40 sati. Pa bo vidjela koja je težina. Kaj reći, moram reći da zaista fenomenalno, da je nezamislivo kako je prošle godine pobjedila Amerikanac za malo manje od 21 sata po lijepom vremenu. On je sad prešao za 21 sat i 8 minuta po takvom ružnom vremenu. Kad sam mislio da ispod 23 sata prvi nikako nema došao prema ovome kakav je teren bil. Ali evo ga, svaka mu čast. Slovenac je zaista fenomenalno. Svaka mu čast. Tomu zbilja treba dignuti kapu. Jak je. Treba trenirati više od 50 km, bar jednom mjesečno više od 50 km prejti i onda kad se vidi da se prejde jedno 70-80 km, da se vidi da je to moći prejti. Onda konstantno treba trenirati, ne treba toliko kilometražu, ali treba se vidjeti da je tih, najbolje bi bilo 100 km preoći, da se vidi da je to moguće, da vidi da tijelo to može izdržati, onda i ovi 70 ide bez problema, samo mora biti laganiji tempo i to je to. Za sat više ne, jedino je što je polumaraton mi je ostalo za manje od sat i pol prejti, budemo vidjeli. Nadam se da vam uspjeli to napraviti. Imovice, ja znam sve samo proste. Ajde, recimo, baš sam si danas razmišljao, u tome mojoj hase ima najviše viceva. Za ono vrijeme Uprofora dolazi moj od doma, otvori vrata, začuđeno gleda, fata naslonjena na stol, a crnču ga nju. Sad on to malo gleda, a neće on skide sve sa sebe, prikapči se do straga i crnču ga on. Sad dolazi Haso, otpre vrata i gleda to, što je to? Fata, crnču ga, Mujo. Pa pita, Mujo, pa što to radiš? Pa što radi? Pa fatu. Pa kako fata? Pa prekindi po papira. On te pitao za koji savjet nakon utrke? Nije. Čestito mi je rekao super i to je to išlo dalje. A znao se da je to ta jedna utrka, sad ćemo dalje vidjeti. Da, jedno dogodilo se. digitalracetracking.com